Nomati constituency angkang local MAC and Parta Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rite Singh hi kapin khatpon tekpen contractor Mintu Bora hinpen Rural Infrastructure Development Fund Scheme pen Parokhowa pen Howraghat ka chileng atovar kilometer phojak ka semar pangching ponbomlo Labangso Rural Infrastructure Development Fund Scheme pen kadokawe kilometer craner capso se adak ka semar ponahut ling road bank ka semar pon kavedera jok ralatum ka chileng penna anakisung chechak nang koklo Bonta Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rite Singh hi Nomati constituency longpen Rada Parman Chipahai Pontera Piansi Nomati constituency angkang penangan kaching thura sai thekpon longlo Lasona taxi Parokhowa pen Howraghat na thukedam kilometer phoso siadak CM Tuliram rong hang pen chingki chithan pado ponsi Delhi rong so pen Central Scheme mate Rural Infrastructure Development Fund pen labangso Parokhowa pen Howraghat na thukedam kilometer phodak non malom do desang sepensi tovar ka semara sai dingbomlo Parokhowa ahithi lo sedela Parokhowa ahithi pen awan ke ha lamanso link road mati lamanso PWD road non Karbi Autonomous Council lamanso di mahi pen kesepadu pom jasmine all round development lamanso punya kalang itu jangan te pensi ini lamanso nomadi constituency ke parlo kon jasmine ladak local emisi dressing hi alang lika pikat wana teksi ladak local contractor first contractor Mintu Bora ladak PWD bulap pro tumben seperti ponsi Mintu Bora alang penangan seperti ponsi lamanso atovar penangan nikah lamanso lawan kehan pula Parokhowa lamanso tinggal akahe no itu langsung kecelan penangan kisung tukolo lasi lamanso atovar no penge alang itu mesen atovar alang itu semar polo lamanso scheme ke katawe kilometer poduji dona ke alang itu BBM alang itu lamanso BBM mari pomlo langsung pikir lah zip code mari lo non elang damlo polo te arlong sang kita mesen kusi alang itu nang kanulo Bangso hut PWD sai phumate engineer ke than pona tengke bangso tovar ka semar non ke thek pon longa tengke kapatang da pranja phansi siding pon bomlo la so long nilitung PWD sai kama hin pensetame tovar ke messenger phan ke the ki bila pen carpeting kar that amukhat ansetame chelanglun bomlo pusi ninje pon dak PWD in charge cross out do alang li penle litum la bangso puthak litum lam PCR pon ये रास्ता बिकाय ये रास्ता नाबार्डर অধীনত আবণ্টন পাইছিলে ইছে পইচা আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্য ইতিমধ্যে চলি আছে নিৰ্মাণ কাৰ্য অতি দ্ৰুতগতিত চলি আছে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ইমান প্ৰগ্ৰেছ ওলাই দিছে আৰু ইয়াত কণ্ট্ৰেক্টৰ বেছি কৰাৰ নামত আবণ্টন পাইছিলে আৰু মানদণ্ডৰে কাম কৰি আছে আমি সদায় তদাৰক কৰি আছোঁ প্ৰায় প্ৰতিদিনে আমি চাইডত আহি তদাৰক কৰি আছোঁ ইয়াৰ ফিটনেছে হওক ইয়াৰ